Ni mwaka uria urathie na mbere mwena wa Ruiru kaunti-ini ya Kiambu arimwe wa miako irira kwa mubango-ini wa thirikari wa nyumba cia raithi. Kuringana na murugamiri wa Waki mubango-ini uyu Joseph Kagisha, makiria ya nyumba 1000 nicio irakwo iria ni nyumba nini cia bedsitter undu umwe na nyumba nene makiria cia kuthika ni family nene. Siria turaka units 1000 na mirongo 5 so 1050 na nyumba icio ciina 3 bedrooms na ciina 2 bedrooms ciina 1 bedroom na bedsitters no ciothe toto tuga ni 1000 na 50. Mubango uyu utanyitwo gukorwo na uhoti wa kuguna Kenya aria matari na micii yao. Itanya rimwe ria nyumba ici ni gutura mieke ya mawira aria magunikite na mawira maya magitariria moguni maria mamakinyeire. Ni kazi ambayo imenisaidia kulipa nyumba ya kama ngiri tuseme 3 na inanipatia chakula, though kuna changamoto kidogo, na ni ombi langu natafuta mbinu ya vile itanisaidia niweze kusomesha. Kuna plumbers, tuko na electricians, tuko na welding, tuko na all sorts of stuff zenye zina involve construction. Koguo hena matereba ma marori maya maria maratwarithia marori maya, hena maundu maingi muno marahanika na macio mothe nimo maundu maria turakorwo tukiuga ati to nyumba turaka amu ni mawira maratuika available to the Kenyan citizen. Kuringana na rugamiri wa tafarira ino, amwe aria magunikite muno ni aria marutaga mawira ma jua kali kuona makoretwo makirutithania wira na thirikari. Ime benefits mabeshte zangu, so wase wanadhani azini mauongo ama nini, but it's actually true. Ime to benefit, ime create job opportunity kwa sisi ma youth hapa. Akenya ni moritio kwiyandikithia mubango-ini wa uguri wa nyumba ici kuria thirikari heanete kiranito ati gutire gukungia wara gukuhanika hari mutaratara wa ugai wa nyumba ici. In terms of allocation, it is one house per a national ID. So even myself I can't get 2 houses. It's one house per ID. Irina na thutha wa kurugurio gwa tafarira ino ya waki wa nyumba cia raithi ni President William Ruto. Riu wa Kenya ni mahetwo kiraniro gia kurikirira gwa tafarira ino gukinyeria muthia wa mwaka ukite. Aruni ya Kameme TV kuma Ruiru kaunti ya Kiambu. Ritwera kwa ni Bataru wa Mwagi.